Asikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele mangabe usanda kungena asikubingelele uphuma phi kodwa ke siyabonga ukuthi usuze wafika njengamanje ke mbukeli sasingena ehoreni lethu lokugcina kanti sekuyisikhathi ukuthi sibheke ukuthi iziphi ehamba phambili. Umfelandawonye wabasebenzi waseMzantsi Afrika iCOSATU iza kuqalisa ugwayimbo lelizwe lonke ngomso. Iphili kaMengameli wezwe uPaul Mashatile usigxekile isigameko sokushaya kwabantu abathile beshawa uphiko oluqapha izikhulu zikahulumeni. Lesi sigameko bese sisabalele enkundleni yezokuxhumana. Sanibona ngenibingelele umthandazo gatsha Mr Ngense sodwa ngabantawani emhlabeni naye ekhaya Jikelele show entshe emnandi kakhulu siphethe sports siphethe indaba siphethe weather umnandi kakhulu uhlala nje unethezeke nathi ngithi hey Inkongolo yemibutho yabasebenzi yaseMzantsi Afrika iCOSATU iza kuqalisa ugwayimbo lwelizwe lonke ngomso. Imanyano yabasebenzi kunye namahlakani ayo ithi iza kuqhankqalazela imeko yentlalo yezoqoqosho ekhuthaza abasebenzi. Abazali abadinwe begane unwabo eKimberley bathi bafuna kususwe inhloko yomnyango wezemfundo eNorthern Cape. Abazali bathi sebebike amacala amaningi okudlwengulwa kweingane esikoleni eKimberley kodwa ke akukho kwenzekayo. Abazali basola ukuthi umnyango uyathinteka ekufihlweni kwalamacala futhi uvikela abenzi bobubi. Labazali abathukuthele begane unwabo bathi sekwanele bathi ingane zabo azivikelekile futhi basola umnyango wezemfundo ngokungalaleli izikhalo zabo. Ayishumi nanhlanu amaqala okudlwengulwa abikiwe emnyangweni. Children ages different from 13 years to 18 years. And this has been a long oncoming process. The parents is fed up. We cannot stick it out any longer. You can judge all the rapes that have taken place. All the cases that has been made. No progress. Every teacher get a protection, but not the children. Abazali baphoqa ukuthi kususwe inhloko yomnyango ukuze kuvikeleke izikole. We want the HOD out. And we want to say a clear message. Please clear our schools. We are here because there was concerns raised with regards to an increment of sexual harassment cases in the Department of Education that have increased over this number of years. There's also a report that can confirms that the teenage pregnancy has increased in the Northern Cape, which then qualifies why we are here to say, but the allegations is correct and it's factual based on the report. Ours is, there is a concern from NEHAU that whilst these cases are increasing, we see selective suspension. As the union, our approach is that the HOD of the department must be removed because she's incompetent. There is no service delivery in education, and a lot of wrongdoing is allowed to take place under her leadership. Umnyango wezemfundo uthi sekusungulwe uphenyo lwenkantolo yangaphakathi kodwa kuze kube manje akakacaci ngemphumela. Baziphikile izinsolo zokuthi inhloko yomnyango ayizange lusukumele phezulu lolu daba. Tribunal found that because the alleged perpetrator is no more an employee in the Northern Cape Department of Education, but is working for an independent school, a full report has been sent to that school so that they can activate processes to deal with the matter. But number two, the accounting officer, Mrs. Moira Mare, has submitted a full report to the South African Council of Educators, which deals with issues of educator registration to teach, but also deals with the code of conduct for teachers. So we are hoping that the South African Council for Educators will also deal with the matter of the seriousness that it is.
Abazali bathi bazoqhubeka bebhikisha ngaphandle komnyango wezemfundo kuze kube kuhlangatshezanwa neimfuno zabo. Usekela Mongameli uPaul Mashatile usigxekile isiganeko esichaphazela amalungu enkonzo yesipolisa yeli ekutyholwa ukuba axhaphaze abantu kuhola wendlela u-N1 eGauteng ngempelaveki. Esi siganeko sithwetyule kushicilelo lwevidiyo eyenze umjikelo kumakhasi onxibelelwano. Afunyenwe ke amaxhoba nalamagosa ayaziwa. Usekela Mongameli usigxeke kabukhali esisiganeko senziwe ngamalungu e-SABC anxulumene nenkonzo yokhuseleko lwakhe. Uthi soze nanini kwamkeleka kusetyenziswa kogonyamelo ngamalungu enkonzo yesipolisa ngakumbi kubantu abangaxhobanga. We don't condone behavior of people being beaten up by anybody. So we condemn that. And we support the Commissioner of Police to investigate the incident and make sure that whoever is responsible is brought to book. Ukanti inkokheli Democratic Alliance uJohnston Eisen usichaze esisiganeko njengesenzo sokusetyenziswa gwenxa kwamagunya watsho esigxeka kanopom esisenzo. Let me start this morning by expressing my absolute condemnation of the violent attack on motorists by members of the ANC's VIP Protection Force. Now let's be clear about one thing. What we see in that video represents exactly what the ANC really thinks of the people of South Africa. We, all the people of South Africa, are the ones down on the ground. And the ANC are the thugs masquerading as a government, stomping on our necks. Umkomishina wamapolisa kuzwelonke uNjengelefani Masemula uthembise ngelithi akuzukushiywa nempunde kuphando ngesisiganeko. Mnumzana Mashatile bongoze abemibeli loMzantsi Afrika babe nomonde bavumele ukuphethwa kophando. Iphathimandla eminyangweni ozokuthutha eWestern Cape zethembisa ukuthatha izinyathelo zokuqeda izimpi zosomatekisi kulesi sifundazwe. Icandelo leteksi lelona likhulu ekuthutheni abantu basentshona koloni imihla ngemihla abahlali abangaphaya komyinge ongama-70% weepesenti basebenzisa iteksi kodwa iminyaka ngeminyaka iqenqelekile elicandelo lingena kuzinza ngenxa yenqule iqhuzo kulwa kwamaqumrhu imbambano ekunikezweni kwemvume nobudlobongela abasemagunyeni ephondo bavakalisa elicandelo leteksi lingundoqo kuqoqosho yaye bathi bagangatha kangangoko ngemigudu yokuqinisekisa uzinzo. In some cases, zero arrest. It is not acceptable. And that is why we started a task team specifically focused on assisting SABC and the NPA in dealing with prosecutions. uMackenzie uthi iteksi ezivunyelweyo izicelo zazo zingama-16,000 kweliphondo kodwa banalo ulwazi lokuba kungabe kanti kusebenza ezingama-20,000 abasemagunyeni bathi imingeni emayela nokugqithiswa kwemvume neendlela igqalwa liqela elimbi loququzelelo. iSantaco umbutho ombaxa wamaqumrhu weteksi kweliphondo ukwamkele ukusungulwa kweqela lokuququzelela uhlabe ikhwelo lombutho kumalungu nabahlali ukuba bathi xibilili nanjengoko kumaxhapheshu noxanduva lokuphelisa nya ulwaphulomthetho. We want to see action, being taken by the province in arresting those that are transgressing. Abasemagunyeni bathi eligqiza liqingqiweyo alizokuqwalasela abatyholwa ngokubulala kuphela koko nabo bayalela ubudlobongela nabaqinisa iminwe yolwaphulomthetho ngaphakathi kwelicandelo leteksi. Ngokumbukeli masithi tsiqatha kumaqabantshintshi kwezithe zaqaqamba kwihlabathi. Siqale eTangfang eChina. Izikhukhula ezimandla zidale ubutyobo kwizindlu bashiyeka bembanguza abahlali. Indlela kumaphandle aseZenba ekumntla-ntshona weShanxi zixingise iimoto ngenxa yokukhukhuliseko namanzi. Qakatha qelele kwelo krece izulu bezakhiwo eMelika. Inkonjane zilandulele ihlobo kwafika iKrisimesi ngaphambi kwexesha eJohn Lovich.
You'll hear from people, friends, business colleagues, things of that throughout the year. Oh, the holidays are a long ways away, and you're like, yeah, they're 4.5 months. That's going to go like that. It's going to vaporize. Sithi khwaqu kwelika Vitoria. Ikumkani yamangesi ityelele indlu yobukhosi yase-Edinburgh eSkotlani. Unxityiswe mbetshe-mbetshe ukuzimasa umsitho weveki yokuqaphela ubukhosi. Ukumkani Charles wesithathu uza kuphinda abekwe ngokusesikweni ityeli lesibini. Xa siqwela ingqokoqo ibinguwashiywa kukhuphiswano lokutya amaqebengwane angxalwe onqiyoyo. uJoey Chestnut noMickey Sudo abanantanga utyeni lamaqebengwana. uChestnut wabeka irekhodi lokutya amaqebengwana ka-76. 76 hot dogs and buns, a lot of humidity tomorrow, very likely. Can you break it? I'm going to be sweating. It's not going to be pretty, but I'm going to do whatever it takes to get those dogs down, and I'll be making a run for the record. Yo, lithanga lesisu. Ongololo. Ukeli lapha ohlelweni sike saxoxa nomengameli wophiko lwentsha ye-ANC, i-ANC Youth League, uColin Malachi. Ezinye zezinto ezidilile conference i-COVID-19 the 2 years of COVID-19 amisa zonke ama-conference kwamele kwaponta amanye ama-task team futhi but umbutho bokhona wena egroundini but bungaya national leadership but bokhona abantu bakhona abasebenza aba-organize ama-structures kuyi-level yama-branch lephansi ama-branchini but at this level national bokungana leadership. That's why kune-excitement engaka around into leadership because abantu bamele ukuba nobuholi be-youth league at the level of the presidency and the NEC youth league. Yes, njengoba-ke Colin usuqokiwe wena njengomholi-ke we-ANC Youth League, ingabe uyaqonda uyakwazi ukulindeke kuwe njengomholi? Mase ukholwe nami? Ngithi njengoba usuqokiwe njenge-leader of i-ANC Youth League, are you aware of the responsibilities ukuthi ikuphi what is expected from you as the ANC Youth League leader? Into enkulu ebhekana youth South Africa into unemployment is the highest. Elandelayo into small business highly affected by lento insecurity lengekho which must be resolved urgently. I know there's a plan around that to resolve it. Enye into ekunesidile ngayo ukurestructure the economy because the economy of South Africa I reflect the demographics of the country. Inequalities in this country are still high and is affecting mainly black people in South Africa. Now those are things that I think that at the top of our agenda to address. Enye into art and culture which we've neglected, sports and art and culture, school sports. A lot of youth bahamba by street by drugs, as our circum activities equally. Now those things must be taken back to basics. I think those are things that are in the next coming 4 years that we want to be dealing with. Qiniseka mbukeli into yokubana uqusha lazi ngoku siya evenkileni kuba kaloku xa sibuya sizawuba nodliwano ndlebe nekhosatu. Enkosi ngokuhlala nathi kaloku siyi Ekhaya Jikelele apha kwinkqubo ndaba yakho iDTT. Inkongolo yemibutho yabasebenzi yaseMzantsi Afrika ikhosatu iza kuqalisa ugwayimbo welizwe lonke ngomso. Imanyano yabasebenzi kunye namahlakani ayo ithi iza kuqhankqalazela imeko yentlalo noqoqosho ekhathaza abasebenzi. Ukuxovula banzi lo mba siqhagamshelana nomongameli wekhosatu uZingiswa Losi. Zingiswa masikubulise sikwamkele enkqubeni iEkhaya Jikelele. Mandibulise kuwe usasazi ndibulise nokuba phulaphuli nakubabukeli bakaKhaya Jikelele. Khosi, ungathi mhlawumbe zeziphi imfuno zenu ingaba yintoni le nifuna urhulumente ayenze ukuze kube kanti niyakholiseka? Msasazi thina siyikhosatu uyakukhumbula ukuba ngaba siyi-federation etegqolo iphakamisa ukudana kwabasebenzi kurhulumente kunye necandelo labucala ukuthi the private sector nempendulo eziza kancinci kubasebenzi. Abasebenzi baphelelwa lithemba nomonde, unqunguphalo, ukuphelelwa lithemba, umsindo, ubuhlwempu, ukuba namatyala,
kwabasebenzi, ukungaqeshwa, ulwaphulomthetho norhwaphilizo zizinto msasazi ezenzeka ngokukhawuleza ekufuneka urhulumente namashishini bahlangabezane nazo ngokukhawuleza. Izinto ke sifuna ukuba ngaba urhulumente kunye namashishini abucala bazijonge, sithi sifuna kuphakanyiswe imali abantu abayifumanayo ye-social relief distress grant ezi-350 esazimelayo siyikhosatu ngexesha esasijongene nomcelamngeni eMzantsi Afrika we-COVID. Sathi kurhulumente makubekho le mbonelelo ekhoyo, kodwa sithi incinci lemali ayifikeleli ekulungiseni imeko abantu abajongene nazo. Sijonge ke ukuba ngaba masithi sive pha umphathiswa wezemali eMzantsi Afrika ngo-October xa esenza i-medium term budget policy statement yakhe, sive ukuba ngaba le mali ithe yaba nochatha. Enye siyifunayo msasazi ukuyiva kurhulumente yinto bangaba sizawuthi sifika ngomhla wokuqala kuMatshi kunyaka ozayo babe abasebenzi bekwazi ukufumana isixa kwimali yabo yomhlala phantsi esithi xa siyithetha yi-two-pot pension reforms. Ikhosatu nayo eyabekayo yenza idemand ngexesha esasijongene kunye ne-COVID-19, abasebenzi bomqaphu besithi asikwazi ukuyohlala emakhaya singaphangeli ngenxa yale COVID, siphinde kwakhona silahlekelwe zizinto esele sizisebenzele. Bathi abasebenzi bekhosatu ngela xesha sifuna urhulumente abenokwazi ukusinika ukwenzele nathi sikwazi ukuthatha kwimali esesiyisebenzele. Yiloo nto namhlanje abasebenzi boMzantsi Afrika kwiinkalo zonke abasebenza kuzo msasazi bezawuthi baxhamle kule nto ebizwa uba yi-two-pot pension reforms, babe nemali yabo bazawuthi bayithathe bakwazi ukulungisa iimpilo zabo kwimali yabo yomhlala phantsi. Enye yezinto esizifunayo ukuthi urhulumente angenelele kuzo yimeko esijongene nayo msasazi phaa koomasipala. Siyayazi ukuthi sinomasipala abaphaa kwishumi elinesithathu elinesithandathu abangakwaziyo ukubhatala abasebenzi, abangakwaziyo ukusinkonzo ebantwini. Sithi siyikhosatu sifuna urhulumente avule indlebe enze msasazi kuba kaloku awukwazi ukuba nabasebenzi abavukayo igqolo besithi bayonikezela iinkonzo bafike imeko abakhangela phantsi kwayo ingeyomeko ezawubangela uba bakwazi ukunikezela ezo nkonzo ebantwini, baphinde nabo bangakwazi ukuba ngaba bafumane imali yabo abayisebenzileyo inyanga yonke. Ziyavakala ezi zikhalazo zenu. Okay, uxolo ningakuqhawulanga. Ziyavakala izikhalazo zenu ukuba mhlambe sikhumbula kakuhle usuku lokugqibela lokwayimbo lekhosatu olwaqhubeka kwisithuba nje esingangonyaka aluzange libangele ukuphazamiseka kuqoqosho. Ingaba nakusasa kuzawuqhubeka kube njalo? Msasazi kufanele siqale sivume ukuba ngaba ukhankalazo lwethu lwenzeka ngexesha umnotho woMzantsi Afrika ungemhle. Kufuneka siyazi into yoba ngaba xana sisingenela kolu khankalazo siyikhosatu bazawuphuma abasebenzi, abanye bazangakwazi ukuphuma ngenxa yezimeko esizichazayo. Kaloku msasazi kufuneka siphinde kwakhona sivume into yoba ngaba sukela ikhosatu imani ingena kwiqhankqalazo unyaka nonyaka. Ilizwi lethu alivakalanga kuphela kurhulumente kodwa livakele nakwezinye ii-organizations ezikhoyo, ngoba uzawuthi xa umamela kwezi veki zidlulileyo ufumanise into yoba ngaba kukho ngoku iingcali ezithi zihlalutye isimo somnotho waseMzantsi Afrika zisithi xa sithetha sivumelane nekhosatu kwizinto esizifunayo. Umzekelo, ikhosatu lisoloko isithi
kunyaka ophelileyo na ukuzoma ngoku nakwiminyaka edlulileyo sifuna urhulumente asinike lento ekuthiwa yi-basic income grant. Kudala ke singaba neminyaka elishumi kodwa siyava ngoku into bangaba isathethwa yikhosatu yodwa lento yale basic income grant ithethwa nangezinye ii-organizations. Ikhosatu ibithetha ngokungalinganwa kwemivuzo emisebenzini. Uyawuthi xa ubumamele kwiveki esigqitha kuzo ufumanise into bangaba zikhona nezinye ngoku ii-organization nabahlalutyi bayathetha ngale nto ikhosatu ibisoloko ithetha ngayo. Utsho ukuthi xana siphuma msasazi sisiya kumkhanxalazo asithethi kuthi sithetha nabantu aboMzantsi Afrika abayibonayo le nto ikhosatu eyithethayo kwaye abavumelana ngayo. Balekile ke loo nto singayitheli manzi msasazi kodwa siyithathele ingqalelo kuba ithi loo nto leyo sifikelela nakwabanye abantu abangangawo nje amalungu ethu kodwa nakubanye abantu abasuka kwiindawo ngeendawo abasuka kwi-organization ngee-organization abathi xa besimamele noba bebengavumelani nathi mhlawumbi mandulo kodwa ngokuba yazibona ezi zinto simane sithetha ngazo ukuthi ngokwenene zizinto ezingumcelamngeni kubantu boMzantsi Afrika. Nantsi into siyifunayo kodwa sifuna ukuthi asizukwazi ukuyeka msasazi sithi hayi asizuya kuqhankqalazo kuba umnotho wethu awumhlanga. Kufuneka sikhumbule into bangaba sisizathu esibangela into bangaba siye kweziqhankqalazo kukubonakalisa urhulumente kunye nakubaqashi babucala ukuba ngaba asikwazi uqhubekeka msasazi nento bangaba ube ne-CEO yase-Pick n Pay efumana over i-2 million yebonus kodwa kube kumqashwa umsebenzi wase-Pick n Pay ofumana i-2,000 rand ngenyanga. Kungalingani kwemirholo abantu abayifumanayo besebenzela inkampani enye kodwa umsebenzi uvuka ngentseni aphuma abolungiselela thina sithi xa sifika kaPick n Pay sifike isonka sishushu bathi abantu befika bafike bakwazi ukuserviswa kodwa lo msebenzi lo angakwazi uphinda kwakhona athenge kwa esasonka avuke eyosixovula kwaPick n Pay. Ibe i-CEO yase-Pick n Pay ifumana ibonus ye-2 million ngenxa yokuvuka kwala msebenzi. Ze xa sisiya kuqhankqalazo kuthiwe niyanzani kuqhankqalazo kwi-economy emeyi ngolu hlobo yoMzantsi Afrika. Kufuneka kaloku oongqoba nabo bayazi into bangaba kufuneka sonke sakhe ngokulinganayo kwesi sitya salo mnotho woMzantsi Afrika. Uye wabalula wathi thaca imicelimngeni abasebenzi abajamelene nayo wayitsho kaloku nento yokubana isibonelelo se-350 sincinci kakhulu kwaye aba baxhamlayo abakwazi into yokubana bajamelane neemfuno zabo kwaye wakhala nento kamasipala eyokuba akababhatali abasebenzi. Kuyacaca into yokubana kusekude engqinibeni. Ingaba mhlawumbe xa nithethathethana norhulumente malunga nokuba yintoni ekufuneka yenziwe kwaye nababonisa ukuba makwenziwe njani? Siyathethathethana kunye norhulumente sikhona phaya eNedlac sikhona napha epalamente xana siyothetha kunye nee-portfolio committees senze ii-presentations zethu kanti siyathetha kunye nayo ne-African National Congress. Msasazi ukuthetha akwaneli into siyifunayo into benzeni bakuthethiwe sifuna ukubona xa sithetha siyavumelana ngezinto ezingumcelamngeni sivumelana eNedlac sivumelana epalamente sivumelana kwi-alliance ukuthi zonke izinto zingumcelamngeni. Into siyifunayo ngoku zizenzo yiloo nto sisithi izinto ikhosati ezibikayo nezichazayo ayizozinto ezijongene nee-members zekhosati kuphela zizinto ezingumcelamngeni kwisizwe sonke soMzantsi Afrika kophangelayo nongaphangeliyo akukhathaliseki ukuba ngaba yeyiphi i-union ophantsi kwayo. Yiloo nto xana sisenza oluqhankqalazo sisithi sibandakanye wonke umntu ophangelayo nongaphangeliyo kuba xana sesithetha asithetheli abaphangelayo bodwa. I-350 social relief distress grant sithe sathi xa siyibeka phaa kwi-alliance sasiyazi into bangaba bakhona abaphangelayo
kodwa sasikhethela abangaphangeliyo umsasazi. Namhlanje sinayo sithi kuhulumende we-African National Congress mayenyuke ukwenzela into bangaba ibe yi-basis ye-basic income grant lena siyifunayo siyifumene yona sithi ngokumayenyuke. Enye yezinto ekufuneka singajongi uhulumende kuphela sijonge nongxowa ecaleni yinto yokungabhataleki kwabasebenzi i-national minimum wage esivumelene ngayo. Yiloo nto sisithi olu qhankqalazo alujonganga urhulumente kuphela lujonge kunye nabaqashi babucala kuba siyazi uba ngaba ukuxhatshazwa kwabasebenzi bukhona obuqhubekayo kubaqashi babucala. Yiloo nto ke ngoku sisithi nathi kodwa sizizwe i-trade union kufuneka sijonge ukuba ngaba ingaba senza okulufanelekileyo na xana sirepresenta abasebenzi kwiimboni abaphangela kuzo msasazi. Ingaba ii-organizers zethu zivuka kusasa zihambe nanyani ziyokurepresenta abasebenzi ngokwenene nangokwenyaniso na? Ingaba ama-shop steward nawo ayawenza na umsebenzi wayo awonyulelwe wona ukurepresenta abasebenzi ngokwenene nangokwenyaniso na? Ingaba nathi siyakwazi nokumamela iingxaki zabasebenzi sithi noba ngaba sohluleke sizamile kodwa sithethe inyani kunye nabasebenzi? Kuba kaloku umcelamngeni ojongene nabasebenzi ufuna iinkokheli ezikufutshane kunye nabasebenzi, iinkokheli ezimamelayo, iinkokheli ezinenyani xa zithetha nabasebenzi, iinkokheli ezingeke zithi kubasebenzi bangene edongeni kuba bazawuphumela beyazi into yoba ngaba yikho loo nto. Funeka ke sithi xana singena kweli qhankqalazo sibe siyazi into yoba ngaba sikufutshane nathi nabasebenzi ukwenzela uba ngaba ilizwi lethu belilizwe linye kunye nabasebenzi nabaqashi. Livakali ilizwi lweni kwaye nezinqa zenu zivakale. Sibambe ngazibini kuwe Zingiswa ngexesha lakho. Siyabulela mfowethu. Lowo ke mbukeli ibinguye kaloku umongameli weCOSATU uZingiswa Losi ethetha ke ngoqhankqalazo lweCOSATU oluza kuthi luqale kusasa kuzwelonke oluchasene nolawulo olugwenxa kukarhulumente. Kokuma sithi qhwi evenkileni ngayindawo siyabuya emva kwale ntengiso. Sikamkele umbukeli Ekhaya Jikelele. Namuhla sixoxa nombhali weincwadi uLucas Ledwaba ngencwadi yakhe enesihloko esithi A Desire to Return to the Ruins edingida udaba lokuvuselelwa komhlaba. Le ncwadi ke mbukeli ikhuluma ngeindaba zabantu abalwela ukubuyiswa komhlaba owathathwa ngendluzula kubo nako khokho babo ngesikhathi sobandlululo. Sikubingelele Lucas Ledwaba sikamkele Ekhaya Jikelele. Sanibonani. Yebo sithemba ukuthi uyaphila uvuke kahle kusekuseni. No ngiyabonga leli thuba ninginikeze lona. Hayi kubonga thina. Bengisacela nje ukubuza lapha ukuthi ukuxoxele umbukeli ukuthi ngoba siyazi ukuthi udaba lomhlaba yinto exoxwa njalo nje lungundaba omlanyeni. Ngabe yini eyakwenza ukuthi wena njengoLucas ubhale incwadi emayilana nokuthathwa komhlaba? Ngisebenza njengentatheli waMguruguru Media. Ngihamba lonke ilizwe. Yonke indaba yomhlaba iyona sihlangana nayo zonke isikhathi. Abantu baneyinkinga eziningi. Abantu abanazo izindlu, abantu bafuna indawo labangakha khona amabhizinisi. Abantu bane disconnection phakathi kwabo nendalo yabo ngoba abantu basuswa emhlabeni by force. Kwakunganaso isikhathi sokuthi abantu bayenza amasiko. So indaba yomhlaba ibaluleke kakhulu ngoba ngaphandle komhlaba we are not human beings. So mangiloko ngibhala ama story for i-website yethu nama newspaper ngaba nesifiso sokuthi mhlambe kungaba ngcono ngihlanganise incwadi ngoba incwadi izokwazi ukufundwa abantu abaningi futhi izoba khona
for isikhathi eside ngaya nasemanyunivesi nakuma NGO nakubona labantu abahlukunyezwe yindaba yokuthathelwa umhlaba. Ngenkathi ke wenza ucwaningo ngabantu obhale ngabo lapha kule ncwadi yakho, ngabe yiziphi inkinga ohlangabezane nazo? Ngicela uphinde umbuzo baba ngizwana. Hayi babulidwaba bengibuza ukuthi ngesikhathi wenza ucwaningo ngabantu obhale ngabo lapha encwadini yakho, ngabe iziphi inkinga oke wathi wahlangabezana nazo? Okay, inkinga yokuqala ukuthi abantu abenganalo ulwazi lokuthi bazoklima kanjani umhlaba wabo ubuye. Abantu babengazi ukuthi iprocess ihamba kanjani. Abaningi babenganawo amaphepha nokuthi umhlaba lo bafuna ukuclaima usuka kuphi ufika kuphi basuswa nini abantu abadala ngoba labantu basuswa emhlabeni zokhumbula ukuthi i-Native Land Act yaphaswa ngo-1913. Emva kwalokho kwaba namanye ama-laws aphaswa ukuthi abantu bathathelwe umhlaba. So by the time kuba ne-Restitution of Land Rights Act 22 ngo-1994, abaningi abasuswa ngabo 1913, 1920, 1930, 40s, 50s bese bashona kusele izulwane. So inkinga benginayo kakhulu ukuthi abantu babenganalo ulwazi lokuthi iprocess ihamba kanjani. Okwesibili kwakukhona ukungazwani phakathi kwama-communities noma ama-families ababeclaim umhlaba. Kukhona ababethi no thina sifuna ukukhokhelwa nje imali sihlukane nendaba yomhlaba. Kukhona ababethi no thina sifuna ukuphindela la okhokho bethu bangaje khona. So inkinga nayo ukuthi uhlangana nale inkinga lezi as a writer, you must also become an educator uzama ukusiza abantu ukuthi no iprocess ihamba kanje banifuna ulwazi hambani le nale nale. Oh ngoba bengithi ngisazobuza ukuthi uma ngabe uveza ukuthi izingqinamba obhekana nazo ezokuthi abantu abanalo ulwazi ukuthi mhlawumbe sithini isisombululo salokho mhlawumbe khona nokufundiseka abaye bathi ke bakuthola ke emva kokuthi benganalo lolo lwazi lowo. Siyabonga ukuthi ke njengobusho nawo ukuthi njengombhali uphinde ube umfundisi okusho ukuthi ngiyabona ukuthi cha babe sebelithola ke lolo lwazi. Kule ncwadi ke uthinta udaba lokuphazamiseka kwamasiko, ukuhlukaniswa kwabantu nangokomoya kanye nokhokho babo. Kahle hle izinto engokomoya nezingokwenyama zihlangana kanjani? Njengabantu abamnyama isizwe sase-Afrika ngiyathemba ukuthi siyavumelana sonke ukuthi umhlaba uthathwa njengoNkulunkulu. Umhlaba uthathwa njenge isource yethu. Ngaphandle komhlaba asingabo abantu. That's why makuhlatshwa imbuzi kwenziwa utshwala abuchithelwa le phezulu kuthelwa la phansi emhlabeni ngoba abantu babelieve ukuthi umhlaba nomoya womuntu zihlangene. So abantu abaningi basuswa emakhaya. Kukhona ichapter la kule ncwadi sibhala ngobaba uMlele waseLimpopo. Baba uMlele wakhuluma ukuthi ifamily yakhe inenkinga eziningi. Abantu bayabula bayadutshulwa, abanye abawuthola umsebenzi, inhlanhla ayikho. Mabehamba bayobuza izangoma abantu besonto ezinyangeni batshelwa into eyodwa nje ukuthi okhokho benu la balele khona la nabashiya khona abajabulanga abakhululekanga ngoba bayanifuna bazi ukuthi nikuphi. Nje kufuneka ukuthi nenze so niye lapho balele khona niyenze amasiko nikhulume nabo nibachazele ukuthi kwenzeke nikuphi. So wenza ukuthi ngihambe nabo bakwaMlele bayofuna ithuna la okhokho omkhulu wabo. Bahamba neSanusi umama waseLimpopo owanceda ukuthi kutholakale lelithuna. Emva kwaloko emva mhlambe kwenyanga wangifonela ubaba uMlele ukuthi uyazi emva kwaloko emva kokuthi siye lapha ethuneni
izinto sezihamba kahle ngithola i-call bathi le claim yethu ungathi seyizawuphela ingane yami ithola umsebenzi enyamukelwe enyuvesi ne-business lami ungathi lihamba kahle. So indaba yomhlaba ne-spiritual kakhulu kubo bonke hayi abantu abamnyama kuphela nase-Israel ngiyayibona into elolo kulelo umhlaba. Why? Ngoba umhlaba uwona odefine ukuthi ungubani. Ngaphandle komhlaba ngicabanga ukuthi awuyena umuntu nabantu abasibhale ngabe encwadini bayasho kanjalo ukuthi sithathele umhlaba wethu amathuna abokhokho wethu la sazalwa khona sizwa nje ungathi sihambe emoyeni. We are not humans. Hey, kuyajabulisa kuyathokozisa ke nokho Lucas ukuzwa nje indaba at least ezinhleke eziphuma ngolokhu kubhala kwakhe incwadi ukuthi khona abantu asebesizakalile bona ke banenhlanhla ukuthi bakwazile ukuthi bawathole lawo mathuna. Ngiyazi ukuthi bakhona bangawatholi bona uthola ukuthi mhlawumbe nalapha okufihlwe khona okhokho babo sekwakhiwa i-development kwenziwa ama-mall or kwenziwana basakwazi ukuthi bafike ba-access okusho ukuthi for bona bazolokhu beqhubeka nje bephila impilo yokupaneka nokumpintsheka nokungakhuleki ngenxa yaleso simo. Manje ngokubona kwakho lolu daba lomhlaba uthi liyoke lube kodwa impumelelo? Indaba yomhlaba ngicabanga ukuthi izothatha isikhathi eside ngoba ngo-1994 makuza a new government ngicabanga ukuthi bekunethemba lokuthi izawulungiswa kusheshe kulunge. Kodwa ke mase iqala iprocess kwabonakala ukuthi ziningi inkinga ezikhona. Ama-land claim aseleyo manje from 1996 to 1998 kuthiwa about 7,000. I-claim yakwaMlele yafakwa ngo-31 December 1997. Ngikhuluma manje it's 25 years later. Khona ngathi izophela manje izocaciswa kahle. So if ama-claim athatha 20 years, i-claim A1 athatha 20 years ukuthi ilunge, ungacabanga nje ukuthi if there are 7,000 claims kuzoyenzakalani. Uhulumeni ukhala ngokuthi ezinye indawo abanayo capacity yokwenza ama-research ama-validation. Ikhala ngokuthi ama-community or ama-claimants ngokwawo ayalwa. Futhi kunale ndaba willing buyer willing seller. If ukhumbula kahle uhulumeni wathi no, labantu bathathelwa umhlaba sekuhlela abanye abantu manje. So thina government were prepared to buy umhlaba for labantu abathathelwa abasuswa ngodlame. But it has turned out ukuthi most of abantu abaphethe lo mhlaba and wenze ukuthi abelungu abafuni ukudayisa lo mhlaba. So baya frustrate process ukuthi ithatha isikhathi eside mhlawumbe ukuthi abantu baze bakhathale bashiye lento le. So laba batlema umhlaba bathola ukuthi sekwakhiwe kunama factory nani banikezwe imali. Kodwa ke ngicabanga ukuthi leyo process nayo kuyi-injustice enkulu. Kukhona ifamily yakwa eThembisa bathathelwa umhlaba ngabo-1950s. La bathathelwa umhlaba khona sekungama-factory manje. So bahlala eThembisa banikezwa imali elingana 75,000. 75,000 yasherwa abantu abayi-6. Which means everyone got around 9,000. Hey. If you compare i-9,000 nomhlaba bathathelwa umhlaba bathathelwa impahla yabo izindlu zadilizwa balahlelwa nje kwi-forum eThembisa enganawo nama-window. Singabuza ukuthi is that justice ukuthi abantu banikezwe i-9,000 rand?
Yes. Lucas cha ngiyabona impela ukuthi cha luningi ulwazi futhi kuningi osafuneka ukuthi kwazeke ngalendaba yomhlaba. Mina nje kuningi ngibe ngufunda manje ngiyacabanga ukuthi bakhona nabafisayo ukuthi yazi mangathola le yancwadi mhlawumbe nami zingaphenduleka izimpendulo zami ngokuthi thina owethu umhlaba singawuclaima kanjani singawucela kanjani. Ingabe mhlawumbe umuntu ofisa ukuthola incwadi yakho angaxhumana kanjani nawe noma angayithola kuphi? Ngiyabonga incwadi itholakala kuma bookstores exclusive books, bridge books itholakala naku online bangavakashela iwebsite yepublisher blackbirdbooks.africa kula kukhona information ngencwadi khona uyi-order online noma ungaya esitolo. Incwadi cost about 290 ngiyacabanga ukuthi le price ingaphansi nawe price yogoloko so abantu bangayenza ukuthi bayithole ngoba le ncwadi ibaluleke kakhulu ifundisa abantu ngomlando wase South Africa futhi izame nokuthi iphendule imibuzo eminingi mayelana nale ndaba yomhlaba. Sibonga kakhulu Lucas Lodwaba ngesikhathi sakho. Ngiyacabanga ukuthi hayi naye umbukele ekhaya useyabuka ukuthi ugoloko incwadi hayi incwadi ibalekile sethemba kababukeli bazohamba bayoyithola incwadi sikufisela usuku oluhle. Ngibonga kakhulu. Mbukeli ke njengamanje sithi qu eyitolo sizobuya nokholosa ukholosa ke hayi niyamazi ke kuthanda kabi lezi zinto ezihlangene nokuvocavoca hayi izobe sekhona ke umuntu osivakashele ozosifundisa ngokuthi yikuphi ofuneka sikwenze ukuze sibe healthy futhi sibe slim. Ninga indawo siyabuya khona manje. Enkosi ngokuhlala nathi usabukele Ekhaya Jikelele utshilo kaloku mamtshali into kubana ngoku singena kwisiqendu endisithandayo isiqendu kaloku sokuba wena apho ekhaya uzilolonge. Niyayazi kaloku ukuba babukeli ukuba xa umzimba usempilweni ithetha lonto into kubana nengqondo yakho iba sempilweni ube liqamqam. Kodwa ke into engiqinisekile ngayo kukuba ayindimndodwa lo wonqenayo ukulolonga mihla le okanti ke namhlanje apha e-studio sityelelwe nguye uTeddy Nala ozokusibonisa indlela zokuzilolonga sizigcine sisempilweni si bright singena fright. Teddy masikubulise sikwamkele Ekhaya Jikelele. Ngiyajabula ukuba khona. Nathi siyajabula ukuthi ube khona ube la. Andazi ndini nje umzimba wakho uyathi ba so ufuna ukutshona khona kwisashoni kodwa ngaphambi kokuba singene kuyo khawusixelele into yokubana ungubani wenza ntoni kwaye urelate kanjani no fitness. Igama uTeddy Nala and fitness sengikuyona for more than 15 years and the idea of fitness ngabona ngikhula ukuthi umzimba uyakwazi ukuthi usebenzise ukuthi to take you further ukuthi empilweni sike sibuke izinto ezizenza manje singabheki ukuthi lo mzimba usebenzisayo izinto oyifaka emzimbeni izokwazi yini ukukusiza further in life. So mina ngabona ukuthi eli ukuvocavoca angiqali and ekuyivocavoceni kwami ngabona ukuthi hayi lento kwakubalekela ungena ezintweni ezirong ngiqala and then kwathi ngikhula ngabona ukuthi hayi lento iyangisiza and ngase ngiyabona ukuthi nabanye ngabasiza. So the time ngibona nami ukuthi nabanye ngabasiza ngathi mina hayi angeke ngiyifundele lento khona ngizokwazi ukuthi to have knowledge to pass it on kwabanye and nakho la ngikhona manje. And uthi 15 years iminyaka le 15 years ayondlwani yanetha and ungene ejimini kaloku njengoba abanye abantu mhlambe umuntu uzawungena 2 years aphinde mhlambe achieve ezo body goals ayeke. So wena ungathi intoni into eyakwenza uba ube consistent mhlambe kubani unconya kubantu ezo muscles? Ukunconya nakho kwakukhona kodwa manje kufanele uqale ngokuthi ufunani uyenzelani lento and ekuyenzeni kwakho leyo nto musuqalile uyazi ukuthi further izokwazi ukwisaphi. So mina ngaqala ngokuthi ngifuna ukuluze weight. I didn't like the way I looked growing up and from there ngase ngiyabona ukuthi hayi like I said ukuthi ukuyenza kwami nabanye bazoyithokozela and ngafunda ngomzimba wami ukuthi kuyasizana ukusizana ngeknowledge enginayo ukunikeza abanye kuzokwazi ukuthi sisizane impela. Ube consistent and utshila into kubana usebenza nabantu kakhulu. So ingaba mhlawumbe njengokutshila into kubana ude wahamba waye esikolweni wawufundela lo msebenzi i-knowledge or impatha yabantwini ithini when it comes to fitness, achieving body goals, muscle building? Now nansi indaba
mesizothi body goals, the moment sesifuna ama body goals, it's a short term. Kanti wena ufuna ukuzazi ukuthi ufunani. Ufuna ukufita kule ngubo noma ufuna ukuya emcimbini. That might look like it's short term, but ufuna ukwazi ukuthi izinto fanele uzenze. Ngena not one foot in. Yabo, ungene ngokuphelele. Wazi ukuthi ngizongena ngidle ngendlela. Ngijime. And mase ngijima akudingi ukuthi ufune uze ejimini futhi. Ukujima i-lockdown isifundisile ukuthi yonke into bivaliwe. And besijima endlini, sijima ngaphandle, and ngokujima even now ukuwalka nje. To walk even 20 minutes a day. And lo 20 minutes kwabanye into ongayazi ukuthi iphelelepi. Kanti uzoyifaka ku schedule sakho. Wazi ukuthi I'm going to walk at 1 o'clock. By 1:30 ngiqedile. And angisho ukuthi gijima. Ngithi walk 3 times a week or even twice a week. And musubuka leyo nto consistently in the next 6 months we would have done so much. You wouldn't mind just sithi mesiqala izinto sisheshe siyeke sithi haya yenzeke lento. No. Ebalekile iscale abantu bayathanda ukuthenga iscale asifake lapha ebathroom. Once in a while ahamba uyiweigh. Ungayiweigh umuntu wasekhaya. Ukuphuza amanzi, that's weight. Wena ngokungakwazi kwakho uzoma esikalini qeda ukuphuza amanzi kanti usugainile. Ube discourage mama. Kanti into esingayenza ukuthi into engishilo ukuthi khona lela bhlukwe engasangeni. Khona leya ngubo lengasangeni, khona leya shirt engasangeni. Uma usuqala uwalk, just keep going back. Uyifaka ubothi sangena yena. And eventually uzothi musu uyifaka ubothi yangena. Kanti vice versa uzothi mubuka muthi uyesikaleni you are weighing more. Kanti umzimba usunemasela. The more you gain muscle, it's the more ukwazi ukuyisiza ubamba ama groceries akho up the stairs. Uyakwazi ukuwalk, uyakwazi ukugijima nabantwana now. Yebo. Ndiqinisekile ababukeli nabo banqangile bafuna ukubona ba uzawusenzela ntoni. Nami undibona ndizolile nje ndiphazanyiswa zezi muscles ezilapha. I-eye contact yami ilapha. Ababukeli bajongile bafuna ukubona uba intoni ozosenzela yona. Ngizokwenza kufanele ngikwenze nami. Yes. Ungaba distract kakhulu. The stage is yours. Yep. Bantu basekhaya. Umusekhaya. Awudingi kuba nomata. But nethawula uyakwazi ukuthi kulibeka phansi mina nginomata la and uqale ngokuba kwi-plank bayibiza nge-plank le uba la nansi position yakho nansi le position we hold her for 60 seconds. If kukuthi awukwazi ukuyiholder uyehlisa amadolo akho nakho nayo le. So progressively njalo uyaphakamisa uyehla uyaphakamisa uyehla. Over isikhathi uyakwazi ukuthi uyibambe for a minute. And le minute ke alifani nele microwave. Ele microwave liyashesha leli lide kakhulu. And uyaphakama ne push up. Abanye bazosho ukuthi hayi inzima push up nakhona wehlisa amadolo. Wehle. Mekuthi wehla ugcina la yila ugcina khona ubuye. Mekuthi uyakwazi ukwehla uye phansi uyehla. Phaka. And kuso sonke lesikhathi awubamba umoya. So ngizokwenza le. Lokho ukwenza usendlini. And ngiyakwazi ukuthi ngibe ne step esikanje wena esekhaya uyakwazi ukuthi usebenzise isitulo sakho. Isitulo sakho uyabamba kusona imlenze iyaphambili. Lana uyehla uyaphakama. Uyehla uyaphakama. Lokhu nje ukwenza nje 10 times. Yonke into esiyenzile uyenza 10 times
uyaphefumula. Mekuthi uyakhathala, uyaphumula, because yonke into oyenzayo uyenza ngepace yakho. Hayi ngepace yakamakhelwane. Eyakho. Uyaphakama. Uphuza amanzi muthola ithuba. Phuza amanzi. And ngiphathe bakubiza ngama dumbbells lawa. Endlini ungasebenzisa amakana bhontshisi, kani fish. Uyalibamba, ulibeka on the sides. Lokhu ukwenza 8 times. 2 3 4 5 6 7 8. From esayidini uyisa ngaphambili. Nakhona wenza 8 times. 8 times uyaphefumula sonke isikhathi. Musuqeda uyehla nayo. Uyaphakama nayo. Uyisa phezulu. Khumbula ekhaya unekani la fish. Unekani la bhontshisi ulibambile. Phezulu uyaphefumula. Nakho phezulu. Ukwenza lokho 3 times. Usalibambile futhi ikani lakho. Mina nginama dumbbells. Senza njani? Senza ama squats. Sila siyehla siyaphakama 8 times. 2 3 4 5 6 7 and 8. Uyaphefumula futhi. Uyalibeka ikani lakho. Mina kwabanye khona ongaba nalo libhande endlini. Abangenalo bazokwenza without. Leli bhande uyalithatha ulifaka la. Yazi ngenxa yexesha sizayiqhawula kodwa ningakuqhawula uzibambile. Hayi nalokho ma. Hayi inkinga. Babukeli. Hayi. Sibonge kakhulu ke esivakashini sethu besitshengisa ngokuvocavoca mbukeli sibonge kakhulu nakuwe futhi ngokuthi uhlanganyele kanye nathi amahora amathathu onke uhlezi nathi la ekhaya Jikelele. Siyabuya futhi kusasa ngesikhathi esifanayo nibe nosuku oluhle nisale kahle.